Aprangsi kardom kadukave karbitish 2.0 YouTube channel long kelangara do ana fans tami lapen pinia bangke nili nali tumha nang than ponji labangke aadhar card pen bank account koson sikiling nang jima labangso a process nali tumha nang than pachini pon ikpo online lapen offline a process tami labangso video long nili nali tumhan details salam nang than pachini pon ikpo lapen nali tum stami labangso video kicheng pen kijut an lang pon ikon lapen labangso YouTube channel na anta subscribe rilang pulte nali tum subscribe pe prapmon lapen adung hes tame belarjan technology latest update kilong verzi afanali tum halabangso dim stami berpon igdernon tangte non aadhar card pen tangte non aprang a process lang pon nang kicheng si a process labang kela sono nali tum mobile lapen laptop pen stami nali tum claim pon igmelo aprang sinali tum kahumri dam nang zila bangke dak on www.onlinesbi.sbi labangso website long humri dam ignang po khoda nali tum login nang po login date pena feed nali tum e-service punali tum thek pon loi halabang so dim nali tum ber ignang po e-service adim ber igdet pena feed nali tum dak thek pon long thu ikpo update aadhar with bank account CIF laso labang so option nali tum long pon exi halabang so option long ber ignang po lapen halabang so option of ber igdet penali tum profile password nali tum puthat ber thunang ikpo lapen number 6 step 6 labang ke select nang po CIF number drop menu along do ikpo lapen nali tum step 7 labang ke nali tum aadhar number ber ignang po batahini lapen submit option long igis mati submit a bottom long igis labang so bottom nali tum ber ignang po lapen kijutsi labang ke lason lo step 7 labang ke your aadhar card will be linked with your SBI account. You will be receive confirmation once in the link successfully. Lasilason nalitum aadhar number dak submit igdet benefit nalitum mobile la aadhar card pen killing a mobile number mat bank account pen killing a mobile number along stamin nalitum la link ad lo pula bang so message bang nang lip ikpo lapen puthot kapre step lang pon thonang ATM along dam pen stamin nalitum link dam ikme lasi ATM along bang kenalitum aprang si ATM along dam nang po SBI ATM along lapen sweep your debit card and enter your pin nalitum da card lason thapsi pen enang po nalitum pin bang berig nang po lapen hada service registration po option tu yi halabang sodim berig nang po lapen nalitum aadhar registration po thegloi labang sodim nalitum berig nang po lapen nalitum puthot invite to ignang po choose the type of account saving account lapen current account blason hindui nalitum chongwai ignang po lapen chongwai igdet benefit step 6 labang kela son lo aadhar number ber ignang po lapen puthot confirmation of han puthot bataying siber thunang po aadhar number lapen aadhar number ber igdet benefit your request will be accepted by the bank long pen accept po lapen step 9 bang your aadhar will be linked with your bank account lapen nalitum aadhar card lapen nalitum la bank account bangke link ikpo la bangke nalitum ATM long dam ignang po labang so a process ke claim ji aphan bangke lapen do thulang nalitum SBI yono app puta do labang so app nalitum download ingon lapen hodak nalitum registration ignang po lapen mate registration mate login date benefit nalitum service request pudui labang so dim nalitum ber ignang po lapen service request long ber date benefit profile long ber ignang po profile long ber igdet benefit aadhar linking labang so option long igji lapen labang so option long nalitum ber igdet benefit aadhar number banalitum ber thu ignang po aadhar number ber igdet pen SMS bangke nang le ikpo nalitum mobile number along lalo nang le lopulte la bangke successful link ikpo la bangke nalitum heming nilun pen lo yono SBI labang download igon labang stop process nalitum claim pon ikon lapen puthot labang ta offline process labang ke SMS nalitum lo ignang po SMS kilo nang zia number aprang sinalitum la number bang dak pon note pon igder no mate tok igder no 567676 la hello labang so number nalitum tok igo lapen kai ke SMS ke tok son se tok ignang po ke tok nang zi labang ke aprang si UID nalitum tok ignang po UID sub capital letter mate ame kithe penang se tok nang po la pen nalitum dak pothot dak space binang po mate space ber ignang po la pen nalitum
aadhar number bang ber ingnang po aadhar number ber igdet pen fit puthot space pc nalitum dakpen account number bang nalitum berdun iknang po aprang si uid lapendak space lapendat space dak pendet nalitum la aadhar number ber igna po aadhar number ber igdet putat space lapen nalitum dak account number bang ber don igna po lapen nalitum sms send igna po sms send igdet pen fit dak pen sms ban nang li fit pe 24 hours but 12 hours pen nang li labang so sms jong si link at lo pu labang so confirmation sms bang nang li ikpo lapen ison alam labang so process bang la message pen kilo process bang la son la aadhar card lapen nalitum bank account along killing a mobile number labang ke kapre kalide nei labang ke insivet nang po aadhar card long ta so number nang po mate account long killing a mobile number ta insivet nang po la hini a number ta insivet lo pulo tang te nalitum labang ke po mate automatic link ikpo jola son apen puthot bank long humri dam thu iknang po bank long ka humri dam naing a process ma lasan lo nang litum fill up na form do igji hala bang so form na litum fill up nang po fill up igdet pen fit na litum sell attested lapen original copy aadhar card na litum chepon ignang po lapen hodak form nang lodon po labang so form na litum fill up ignang po fill up igdet pen fit na litum da verification pen original aadhar ban na litum paklang ignang po lapen da fit na litum labang ke hodak nang form mang submit kang ignang po labang ke nang litum ni thom pen fit na litum la bang so aadhar card lapen bank account bang link pon igdet po tapi non la offline mate nalitum la bank along jong si dam example la bang so form nili non nalitum han na peklang pon ikpo screen along la hela form nalitum la screen along thek pon ong pola bang so form la bang nalitum print out igdet non print out igdet pen finalitum ka fill up ne son bang la son la jong si hempen jong si fill up pon edji pulo tangte nalitum dak thek pon long po tu dawa branch manager state bank of india dak branch amen tok na po ko so branch ma la penali tum ka labang so form ka fill up mate ka submit adet dak tok ik na po dak tok ik det pen feed nalitum la thek longi saving account number dan nalitum account number bang ber tok don ik nang po account number tok don et pen feed dak ke tok do tulang I am maintaining a saving bank account number dak ta puthot nalitum dak bank account number tok don ik nang po la pen that dak bank account number tok det benefit dak branch amen puthot nalitum tok iknang po lapen branch amen tok ik det benefit dak nalitum la aadhar number man dak fill up don iknang po labang sodim aadhar lapen uid number lapen dak aadhar number tok ik det benefit aadhar card long koson manalitum amen labang so amen nalitum dak sike fill up iknang po name of the aadhar holder lapen address of the aadhar letter mate aadhar long ke do address atengsi labang sodim tanalitum fill up don iknang po labang sodim fill up igdet benefit nalitum dak signature chipinang po signature lapen nalitum amen dak tok iknang po lapen nalitum labang so a form alogot kipidu nengji labang ke mate labang so a form ben kipirap nengji labang ke nalitum aadhar card xerox copy pinang po nalitum labang so aadhar card xerox aber nalitum sell attested mate nalitum amen chitok don iknang po lapen nalitum bank long dampen labang so form bang submit dam iknang po la submit det benefit haptang si mate ni thom labang so afit bangke nalitum labang so bank account lapen aadhar card bangke link ikpo la hello SBI lapen aadhar card killing nangji a process bangke kado kawe process taminili nang piklang pon ikthalo lapen labang so video long jong sinili kupini engson soni nang ke than jong si chok chide do pulte dia po di nang dia po sining thelo lapen labang so video nalitum ko an share on share go lapen labang so youtube channel long jong sina homre milang pulte nalitum subscribe kripin pene dam igdere no nalitum subscribing tangte dumi thakme kadu kawe karbitis 2.0 youtube channel long kilangara do anpans tami nilihin pen kardom